लखीपुर ऑनलाइन पुथोक सबा अगस्त की तांग मंगा सगोल से निमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसे आहान बदा मरोइबा पाव टोक्यो ओलंपिक की नुपी की केजी हुम्फु मापन की बॉक्सिंग दा आसाम की लवलीना बोरगोहाई सेंजेंग की तकमान फंख्रे आसाम कैबिनेट मिफमना ओजागी अहांग बफम लिसिंग कुनिथोय चमापन का कुनमाथोय थबक हापगे अयाबा पीख्रे मणिपुरी मीडियम की सूटेट पांगथोक लगनी क्लास 10 दगी हौरगा हायर क्लास सिंग सेप्टेम्बर दगी क्लास हौरबा याय हायर सेकेंडरी परीक्षा की फाइनल रिजल्ट पेंदब कैंडिडेट सिंगदा अमुखना परीक्षा फमगे अयाबा पीरगनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिंग चनबगी दमक हानगुम क्यू द लेपलरोय ऑनलाइन दा मिंग चलगनी उड़ान की मखादा इम्फाल सिलोंग लंबीदा डायरेक्ट फ्लाइट पाइबा हौख्रे रेलवे लोइसंगना ट्रेन की कोच खुदिंगमक्ता सीसीटीवी कैमरा हापगी अयाबा पीरे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग अमगा सुबना हुमफुमंगा की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनख्रे लाइचेदसिना पॉजिटिव ओइबगी चांग 4.9 मापन ओइरे हौजिक मपुंग ओइबा पाव ताबिरसे टोक्यो ओलंपिक की नुपी की केजी हुम्फु मापन कैटेगरी की बॉक्सिंग दा आसाम की लवलीना बोरगोहाई सेंजेंग की तकमान फंख्रे सेमीफाइनल की मैच दंगरांग लवलीना बोरगोहाई तुर्की की सुरमेनेली बुसानास की मकुत्ता मंगा सुइनोदा माइथी हौखिबनी टोक्यो ओलंपिक दा लवलीना बोरगोहाईना सेंजेंग की तकमान फंगलकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हराव फोंदोक्रे महाकी अखांग कनबा अचेत फिरेपसी तमजनिंगाइने हाइना श्री मोदी ना ट्वीट तौदुना फोंदोखे मसीना ओलंपिक दा भारत की अहम सुबा ओइना फंगबा तकमानने मसीगी ममांगदा साइखोम मीराबाई चनुना वेट लिफ्टिंग दा लुपा की तकमान अदुगा पीवी सिंधुना बैडमिंटन दा सेंजेंग की तकमान लौख्रे लाकलिबा अगस्त की तांग मापन लवलीना बोरगोहाई गुवाहाटी दा थुंगलरगनी महाकी गोलाघाट लैबा युम फावबगी लंबी हौजिक्ति पुमलंगलंगना सेमजिनख्रे मपाबुंग टिकेन बोरगोहाई बिजनेस तौरी ममा मामोनी हाउसवाइफ ने लवलीना की मचे फाइबोक लीचा अमसुंग लिमा मखोय अनिमक किक बॉक्सिंग द नेशनल प्लेयर ने अदुना लवलीना अंगांग ओइरिंगैदगी मार्शल आर्ट ता थवाई यावरखी मसागी चही 13 सुरकपदा मुआव थाई सानरमी मार्शल आर्ट असी ओलंपिक स्पोर्ट अमा ओइना सखंगदबना काइना थंगदा महाक बॉक्सिंग द माई ओनसिलकपनि हाय महाकी बॉक्सिंग कोच पादुम बोरोना महाकी टैलेंट खंगलकपदगी बॉक्सिंग द पुसिलकिबनी आसाम कैबिनेट मिफम नंगरांग एजुकेशन डिपार्टमेंट की अहांग बफम लिसिंग कुनिथोय चमापन कुनमाथोय की थबक हापगी अयाबा पीख्रे प्राइमरी ओजा लिसिंग तरा थबक लौरगनी मसीदा लोअर प्राइमरी के लिसिंग तरे चनिगनी फुनिथोय अदुगा अपर प्राइमरी के लिसिंग अनि चटेट के यांखिनिपान यावगनी अतई सेकेंडरी एजुकेशन की ओजा लिसिंग तरानिथोय चमापन का कुनमाथोय थबक लौगनी गारो बोरो अमसुंग मणिपुरी मीडियम की टेट परीक्षा सु पांगथोकनी शेड्यूल कास्ट अमसुंग हिल ट्राइब सिंगी ओइनसु स्पेशल टेट पांगथोकलगनी हाइरी लागलिबा सेप्टेम्बर थादा टेट परीक्षा ओइरगनी ट्रेड लाइसेंस की दमक म्युनिसिपलिटी द चटपगी मथौ ताररोय मसिगी थबक पुंबा ऑनलाइन पांगथोकलगनी फ्लैट जोनबा नत्रगा लैबदा सरकार की अयाबा लौद्रगा सुजारगनी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 की मतुंगिना गोरखा सिटीजन सिंगी मथक्ता आइन की ओइबा थबक अमता चथबा याररोय अमसुंग हिरमसिगी मतंगदा मखोय की मथक्ता फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स दा हाना लैरंबा केस खुदिंगमक लौथोकदबनी हाइना कैबिनेट वारेप लौख्रे पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर डिग्री फाइनल ईयर सेकेंडरी फाइनल ईयर अमसुंग क्लास 10 हाइरिबा क्लास मरी असी आसाम की कोविड फिबम असिना साफरकलगदी लागलिबा सेप्टेम्बर की तांग अमदगी क्लास हौनना बतौलगनी हाइना आसाम की मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा फुंदोक्रे बेमार आजारर कारणे गतिके जीवনৰ निरापत्ताটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কিন্তু ফাইনেল ইয়াৰ ক্লাস বিলাক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাইনেল ডিগ্ৰী ফাইনেল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল আৰু ক্লাস 10 এই চাৰিটা আমি 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলিব পাৰো নেকি তাৰ ওপৰত আমি দৃষ্টি ৰাখিম কিন্তু যদি কোভিড বাঢ়ি যায় বা থাৰ্ড ওয়েভ ধৰণৰ হয় তেতিয়াতো আমি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো কিন্তু আজিৰ দৰে যদি পৰিবেশ থাকে তেতিয়াহলে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাইনেল ইয়াৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল ইয়াৰ আৰু ক্লাস 10 এই চাৰিটা শ্ৰেণী আমি 1 সেপ্টেম্বৰৰ পৰা খুলি দিম বুলি মনত ভাবি ৰাখিছো हंदक लाउथोकिबा आसाम की हायर सेकेंडरी परीक्षा की फाइनल रिजल्ट मखोयना फंगलिबा मार्क ता पेंदबा लैरगदी अमुखन्ना परीक्षा फंबगे खुदोंचाबा पीगदौरी काउंसिल मसिगी दमक तोंगानबा वारेप अमा लौरदुना
amuk hana porikha phamningba candidate singna lakliba August ki tang 8 dagina tang 13 ki manungda online da apply torokna ba haikre porikha da mai paklaba candidate singna makhoi gi hana gi mark sheet adu pisinkhraga anoba mark sheet amuk nauna pigani hairi mamang thabada employment exchange ta ming chanbagi damak queue da leptuna yamna wana ming chalambadu handaktagidi online da ming chanba horagani national informatics center na hiramasigi matangda honaduna Assam gi mahiroi singi damak yenglaga employment exchange ta ming chanba online da pangthoklagani kharani asigi manungda skill employment amasung entrepreneurship department na employment portal ama hangdoklagani masigi damak candidate khudingmakna Aadhaar card leiba mathau tagani Aadhaar card ta masagi leifam Assam gi oiba khaktada hairiba portal asida ming chanba yagani Uran gi makhada Imphal Silong lambida direct flight paiba hokre Bharat lenga ki regional connectivity scheme gi makhada Imphal amasung Silong gi marakta han boina direct flight mathau toba hokre Imphal dagi Silong yobada nongma hena changlamba adu hojik Imphal dagi Silong pung amada thungba ngamlagani airline Indigo na chayol amada flight mari paigani makhoi gi seat humutara nipan yawba ATR aircraft sizinagani hairi Bharat ki railway loisangna leibaga sida leiriba train gi coach khudingmakta CCTV camera hapnanaba ayaba pire electronic multiple unit EMU amasung atai passenger train gi coach khudingmakta CCTV camera khilagani hojik phawbada Bharat ki train singda CCTV camera lising mari hena hapkhre haina ngarang Lok Sabha da hangba wahang amagi paukhumda railway minister Ashwini Vaishnav na phongdokibani Tokyo Olympic ki KG 53 ki freestyle wrestling da Bharat ki Ravi Kumar Dahiya final changle masiga loinana wrestling da Bharat ki medal amasu soidana phanglagani ngasi nungthil pung mariga minute kunda nupa gi freestyle gi final da Bharat ki Ravi Kumar Dahiya Russian Federation gi Ugep Jaburgap sanaragani Tokyo Olympic ki nupi gi hockey da ngarang sanaki ba semi final amada Bharat Argentina ki makuta ani amada maithi haure nupi gi hockey da senjengi ta kaman gi damak hayeng August ki tang 3 ayuk ki pung 3 ta Bharat amasung Great Britain sanaragani Tokyo Olympic ki nupa gi hockey da Bharat amasung Germany senjengi ta kaman gi damak ngase ayuk ki pung 3 ta gi sanaba hokre Assam gi yaifai jumba loisangna puthokiba COVID-19 bulletin gi matungina Assam da ngarang mioi lising amaga subna humphumanga gi masada COVID-19 positive oiba thengnaki masigi manungda Kasar jila dagi kuntaret Karimganj jila dagi mioi tara Hailakandi jila dagi mioi mari gi masada COVID-19 positive oiba thengnaki positive oiba gi chang chada 0.9 oiri Assam da ngarang mioi taramapan laichata sina laikidaba loinana Laikidabagi apunba masing lising mga chahumga kuntaruk sukre Manipur gi hakse loisang na thokpa pao gi matungina mioi chatret ka humpu mga gi masada ngarang COVID-19 positive oiba thangnakre laichara sidagi mioi lising amaga chani ga kuntaruk phaduna hankre layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising mapan subna tara mangani Manipur da ngarang laichara sina mioi tara mari laikidabaga loinana apunba laikidabagi masing lising amaga chatruka subna taruk sukre Aroibada maroiba pau amukhana Tokyo Olympic ki nupi gi KG 38 gi boxing da Assam gi Lablina Borgohai senjengi takaman phangkre Assam cabinet miphamna ojagi ahang bafam lising kunithoi chamapan ga kunmathoi thabak hapagi ayaba pikre Manipuri medium gi su tet pangthok lagani class 10 dagi hauraga higher class sing September dagi class haurba yai Higher secondary porikha ki final result ta pendaba candidate singda amukhana porikha phamagi ayaba piragani employment exchange ta ming chanbagi damak hanagum queue da leplaroi online da ming chalagani uran gi makhada Imphal Silong lambida direct flight paiba hokre railway loisangna train gi coach kudingmakta CCTV camera hapagi ayaba pire amasung Assam da ngarang nauna mioi lising amaga subna humphumanga gi masada COVID ki anuba case thengnakre laichara sina positive oiba ki chang chada 0.9 oire Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare